Difu Deputy Commissioner sa Hemalong NRC pen kacharap karju ke thaga sai kideng. Difuru Samson Singh Ingtia Mirbiria Thengnolong KSA tumpen konta pharu isian sit-in demonstration asai kideng. Rangsana Sarpo Auditorium Hall along Youth Alliance Against Corruption Fort Foundation Dear Nikatalong. Kardom Adaba Birula Long Penili Vilburn Krupi non Birtang Ton Pen Arjuitha Difu Deputy Commissioner Sahem along NRC pen Kachirap Kidwalam Karjuke Thaga Sai Padosi NRC along men Kachatap 2 Atawar Thopan 2 NRC along Hok Pedamic Araman Ketop Jia Panpura, Difu Deputy Commissioner Sai Hemalong, non Wolong Karju Ketak Angkung, Padoba Monson Si Teglong. NRC along men Kachet Haptang, Amekara to Mamen, Kanghan Lapen Puthot, Ahogalo, Kelangchari Padotu. NRC Karju Ketak Lapen, Men Kachet Hap, two along, Karbiang Long Pen, Angtana Mekara Tunta, Karbiang Long Wangsi, Hemisi, Abang Pubangpi, Cherap Chetodun. Lasso NRC Parman Karju Ketakamo Terepo, Ejonan Doji. Difu Samson Singh Ingtia Mirbiria Thengno along Simeon Rongphar KSA pen Therini Pai Crepe Pro Arni Difu Golf College a principal Alam Kia Pothak Paroi Si an sit-in demonstration ke badu pona birta Phedang ke pen Kat News sa Hemalong birta nang pale Difu Government College a principal aphan Karbiang Long pen Plungnang Jibu Simeon Rongphar ke Japona KSA There Ni Pai Crepe Pro Arni Difu Samson Singh Ingti Amir Biria Thengno along Ghonta Paroi Sian sit-in demonstration padopon Ajording Plui, KSA Pen, Kachesong Pimpura Lokapajer Karbiang Long Tanamas Council Aphan, Difu Government College, a principal Nirab Kumar Sarma Aphan, Karbiang Long Pen, Kiplung Jipu Apong Lo. Bonsita, Piniarnianta, Karbiang Long Tanamas Council Pen, NK Sarma Aphan, Plungtek Tedet. Apot KSA, Maipu Simeon Rong Parpen, Ninduk Chapaklang. Gonta Paru Sia Farman KSA SYC Karbiang Long Women Justice Forum UKYA HPYA LSM NCFN Kepada nang kok alam thebangala puhenlo nilutum kedamtang matijom isi surini rakner cap arni pen Karbiang Long Thomas Council pen kilo tangka gari nam nangji po tangka itu Difu Government College sa principal ame thang jong ale pan chodet la so puthai katam lamboy pilo di kuthana la pen ke la so lamboy teng nang deng si under section ta 409 la pen 420 under section IPC Indian Penal Code 409 la pen 420 under section ko piloma la ke police supremo paningel na ala ek muchot ko tani tumna senior teng polatang de la under section ke hek lock aling da me Therini Pai Crepe Orni, Samson Singh Ingti Amir Biria Thengno along KSA, SYJ, KNCA, HPYA, UKYA, KAW, JF, Lapen, SYC Atum, Chelang Pet Pen, Ghonta Pharoi Sian sit-in demonstration in Nippon, Nangkoglo Lapen, Karbiang Long Tanamas Council Pen Jongsi, Principal Nirab Kumar Sarma Aphan, Difu Government College Pen Plungtek Tepulote, KSA Penarni Hot Head Pin, Choche Junjia Sai Dengji Pusi, KSA Mai Pusimeon Rong Parpen Perangki, Atumatheng no Pachini. Lagat di pulau tahun yang masa klaim si lalu ke klaim boleh tu udah mulai alam tak klaim tha lagi le non election ma kau usaha orang ki damdi orang sibuk tu budi saya election ma tidak tentang ma Pinangan border area non mana tu ni area apa area non kita local ni sebagai kita usaha mengotak atau ada ni Karbiang Long Lapan di Tegama asong martaman anu Asi se daw na tum akaya long Ini tum makisim bagai sum Pikan sum dulu Ini tum mereka teri long Yung kita tipu lo kote Sila yung kita ini tum kicu long tipu Tapi sebelum lo kami biji prote asong maraka helo kasi kacani yung pikeno pulote Ini tum mantan Ini tum kasi labang so Cari ni Ini tum cari ni nang tum Cari ni tu kece Lok Sabha Kilik Angrup Mon Samangbong Kapaju Thek Japan There Pokre Phoarni Pen Polling Bang Phumara Phanse ke KPMO Pangcheng Pontanglo
डिफू इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट के पार्लो पोलिंग बांगफु माराफान थेरेपोक्रे फो अर्निपेन लोकसभा किलिक अपुथाक सिके की पी पंगचेंग किलिक साइ काम मते इलेक्शन साइ कामपेन बेटा किलोंग अतेंगे डिफू इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट के पार्लो डिफू एलए लपेन हाउरगत एलए अलोंग पोलिंग साइफु माराफान कादोकावे बांग सुरी हिनीरा फारो के थोमरा ट्रकनर केब रापली आंदो अलांग लितु माफान EVM lapen VVPAT aputhak lurchi lurcha alam kapachini jiapan dipu thorom nala girls college lapen binapani high school along polling saipu chokamarapan seke ki piadim pathiksi angthu nangthun seke ki piasai bangcheng pon namalam sopor phan bir tamoing tuponik sina Second All Karbi Anglong Volleyball Championship 2019 starting from 27th to 29th of March at Difu Club, Karbi Anglong. Organized by Karbi Youth Organization. Sponsored by Mr. Sukur Singh Milik. Come and own the title. Champion trophy with prize money 20,000, runners-up trophy with prize money 10,000, best player trophy with prize money 3,000. Register now. For more information, please contact at the number given on screen. Uff, ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap. Pipot lo nangina chusir ham tamle ingisu. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap cing sok taun elo. Nang cucut bu. Cepaking dan lo mati. Tangkalam lo ti oi cepat keng cita. Madhari, lo nalok tar beauty parlor long discount pi bom ke. Kalang ma, konat lo lake. Di fo ATR lo Iron Bridge adung rong supi along ke chengsi sopin so la pesor lo tu kapamada dim lo. Kalang ma. Kalang lo ke chengsi sopin so la pesor lo phat kapamada dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada hair straightening 40% off along hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off. Hey hui long ponik ji. Claret Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongparpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itum na padar ipin ang humrig no. Aturkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 AM to 1 PM. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang Tharwe alam, Theso alam, Kecho ajam tu, Tharmit aduk, Thelua kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihna mo phipu tharbir talong wangthulo.
Difurang sena sarpo auditorium hall along Therini Pai Crep Horni Youth Alliance Against Corruption Ford Foundation de Arni Catalan duna birta pherangki pen katni susahem along birta nang pale. Youth Alliance Against Corruption amai pu Sanjay Tiso pen kichari pon amai along aluhi sarpu aman pen advocate sartherong hi man peng aluhi aman pen mai pu sai sing rong pi KSY sia kong chun bang Bipul Tiso KFA amai pu Avinash rong hang Thongno Bay College amai pu Longmukrang Bay Rukasan College Karbi Students Union Budi amai pu Sampri Bay chunma hambar terang tum pen cheng long pen an kethegi ding atum chitong dun alwi sarpo aman pen kachitong dun advocate sarthero hi pen mai long lap thike jai pona tengki Karbiang long tunamas council along aprang pen non sit tangkanang kile kiong sitami kuan ma tangkanang kile kiong plus sit towata na ke hinu kiong apen ki corruption tal on si kiong athela swalong RTI ke jokatum lapen hamphang song tum sitami pena anatum ke corruption ki claim tum si kiong lasi corruption na hin kapavir jia phan ki claim pon ke mesanang theklo lason si ansu se bangsu corruption kapavir jia phan ki panglima hin kapavidet jia phan Youth Alliance Against Corruption claim bang hubang phia tamaphan than paritika dolo bukan lapente kopi long si corruption doma lapente corruption against kechidan lo nang itu GP jerpo kemama si doma lahai katu kabienda nang itu mane cilang ponsi soteng ben cidan ipon korinang itu mangge lapen MP MLA pen alang tuma development scheme men poisa nang ali lahai tangkap lusi claim ke claim da ma katu ima lapen MUMS api council lo kan batakan nang ali Taso ting pen ilitum rongar lupa lihe mati tema. Assam University Difu campus along Kichari Longsing Tisu MA History 2018 aningkan asatlang along first class pen satlang kachipa undunsi Karbiang long phan long meke wanam birta Therini Pai Crep ho ani pherangge pen katni salong birta nang pale. Isi along ri isi akhe kapaprang dun ang thekke ke chengsi ke toklang amu kapaprang henlo toklang amu ka chingthul ka be along ri aphan ke langrop chati Karbi ang long ta kapapi hup a district ang bongpen isilo bangso kapapi hup a district arlo pen 2018 aningkan Department of History Assam University Difu campus along Kacharli Longsing Tiso first class pen satlang chipa unsi khaila pen long ri aphan nong mekewan Bangso Ajok Longsing Tiso apan Endowment Award Certificate lapen Muktasari Memorial Award anong ita pajilpon Pinpur May Longsing Tiso ke Karbi Anglong Autonomous Council ex-chairman Bajong Tiso pen Dipti Kropi Asupo Akibisilo Birta bangkila panskang ton paneklong tumi thakmi korong thu